ukuri habera cio aya tuthiuruke itago corruption aya tuki tafu secondary nego twikake yewe mene care fi ekuga atiriri ungioya handu hena corruption kwi maundu maingi tuiguite ona maria marorio ni yuthi ta makuga ati yuthi maheo mawira ni moragio experience macio ni maundu twikiama tugwitindika na matikurikwa gwikirwo constitution ni macio ni registration mekurikwa nigenda ati yuthi aheo wira ndakorio rehe experience yaku to ndakire naki na experience koguo ni tuguthio na mbere ku market BBI in all counties. Hakwa ni ndirakenio ni maria ndironire ira thirikari ikiuga atiriri ni gutaiten tondu kuri andu marakiaria miario minene ya kurehe ngahiha ya kurehe ihoru na tutiagirire gwitikira ona hanini tondu twanakiona twanakorwo ho no kanywireire aragwo niwe uwikarita no takanywireire ndoi ni undu ucio ni wega besha guka to the county ati umuthi unyirira heo 5.4 billion no BBI igituka tuli heo 9.4.5 billion projects ni gwakwo nyingi ni county mathibitari ni makugia dawa ona mawira na factories ni ikuhingurwo nigetha yuthi itu ino irerirwo indo itangimiteithia miturire-ini yone mawira.